Osaka, nisa chukuska na ngoni turanga na soni buno mulebu, nisa chukuska na ililiu ni wusi tulu ba turang saka no muntu korsa bunaka. Ba turanga mai mulebu. Chukuska na be matu vale so na be toko toko ba turanga kene kene be ndel ni ba turanga saka udambola saka tigo na kabimbongi bina ni kwa ba tona buno da baro ngi maikina. Me uto den do na bosni bikina laki, be kete sar nan da ba muri tigo mai na mulebu tala noa, ene be mbongi kete sar. Mbongi ni ko ukla ni sakani mbongi ni dora nama kime kina mendaronga itala no kina ya obang boto tiko ni dana kilati ko na inaki na sabaka bakara utu kini ko kina soli ni mole u fundraising ena singa lutu lebu sarangango enda sara itu mengo ena ve ya sai bura sa tu memera valu tu kina ko na ve komite sos ena kena bakata kai tiko na hab ukla ni na baka samango se bara nanungo ni hab endona baka nanau no bo weekenda ka ndamaru takatiko ni sara valu tu na hab ni vei wasi ni dari ni tuku ni vei sai buru so da sarab tu na mata sauti na non rosa baso ni bata na hab me Australia atau na hab me UK ba mulu tikai na mulu tala no ken mulu media team ka ba ken le ni korbi na mulu be kem do kede na ili ni vei hab ena bunu da ni sema chig me ken ma UK ba mulu tikai ni be kede sara bina bale bu na bilu tag binaka no mundo hab ndo na hab koko anga ka sa ba ni tikai na matambosi ni mulu development committee ni na rawa ni na vitor linga mai ana kena sangai me mai mo ko nonda soli so nonda soko muni au me buke wala ngana tosu ni nonda sasanga me baka yau taki se baka torre taki na nonda korsa na bunu nonda ya butu au client no boso rongo tu ni baka takati na liliu ni mole bu hab mo Australia endo na kanda na siri rawa ni na nrota ni mekina sai kwa na nonda ya butu yana bagu ni kwa sa kiwi kita bagi tikai ni bika de sar baka bulu men comment ena bunu da bosar sar tik mekina na kanda kita bakal tikungan nonda kita bakal tikungan nonda bosot yau kita bakal tikungan nonda co-host ena bugni ko Mrs. Olita nangero tifangalele ka do be bugi ko ena vingo na kede endo mi bata kina yer nandau ni talanoa ena mole bu talanoa ena bimbung kesar ni singolo tulebu kapaka kina ena bungi paka ongo ko tuwana kingo ena bungi ko engo exclusive broadcast be yerto na mole bu fundraising committee kapaka baro tikani kina mole bu talanoa ena bungi binaka nikua esa binaka osana kirikenta mendana vi kilai manda ena bungi nikua ona sura tikina na konongo co-host mena kinta baki yerto na leo ni mata ilaw karena talno tiko ena mata ini wasi ni muli butala no ena bongo ni moni ti binaka ni ko nakalesi nimbuli binaka naturang bat ken marama nimbula na darbo bat ken ngone lewa vekim no vekim mai palagi no sama cuma bongo ni ko wakaki no vekim do mbaka mai na koro wakaki no vekim no na bono tak I bichile bat ken no lebu mai wakaki no nasa sabakara ni kuwa na wasi cukup bakarua ai wasi ni bitala no mata ini wasi non to wasi cukup mai ni selanji se New Zealand hub rona to bulan cuki na boni kuwa ko Meli sokai pulu ka yang one mai na dor bau lebih tetapi deli wakaki na bei mbua one mai na sangkato pokoknya bei coape lebih tetanoa Dodo no me ala ko talama I ko chiko tifang lelo singkla don baka songula sanga to makina ke baka narani raumai enangai on talama kin ko kia au be baka bulan be kim raw na baka usara akla ni lek wala nganga ka do surit kina mun mai baka tab na bugni ko ke mai marau ni ndro yalo ngalala mun na mai serak kina baka matalalai vi kasado juga na namdo hab mai ni selanji roni kira-kira ngambil ngani toto se ani ke roni ndronge bang madal tikini kem ndronga wi rambe kar sambe ni kile kem ndronga na bunon ro di dab tu mekina naka tonte ngabi meli naka turun tango nongo mo bakambul rara mabikim na warung cumai nuntu tikin dibital no kabin kuah ona bang madal tigi usara bakalaka na dangu meli sokai pulu nungu tumbu turang o pede linggar kau
o ngultung mai na toko wale lai na lo menjabu sayaro na matabu bubale baka na duru bau au wasui nambuli no rewa ke baka kim tu na klara nugu email address na puno wasuki na tu sana pakareti ki ucu na nugu email address au baka watinga na tulum ni koro watorang moleu na lom ni abusa seni moli totoka luma cerara na matu wole baka na sasangatu erua yang kasih laki biau kasih na lewa lai salabeti kata tu na tamban ni lau mai witi mayata na bubiri sa ngol sari Australia sa wachi chiku sar mai Adelaide kena tarabo kalabeti du kata tu na PWD liu talanga na turang ni mole berata tu na PWD na guna bataya yana ni kuasa na sa sa chiku mai Mount Isa mai Queensland bayau au chiku Wellington New Zealand kortoran ke New Zealand kena ngoni sombe biau chiku mai Sydney Australia o Halifax temo Otiki na andua na ngonele o vaatanga pana ni tunana o Saint Mary otiki kena ngoni tundu o bulia wachi chiku mai Auckland i New Zealand wana ni rongwani ngasinga na lewa satu somaki tule tul ni ru dorobo iyo sa kwambe kaya Naka Meli nak makalevu ka rani kolngani bimbua. Vinakalita, vinakalesi, kikimdo na molevu media team. Bakang bula raramba weekend kede na le ni koro molevu da borong chumai na kami kuwa. Wabini vinakalevu na ulipenda na nguna me kero suri timai me kero me wase vidanaka. Membaleta na fundraiser yado chiko i New Zealand. Taumanda na vongadal takiniau. Kaya nga kumbua may sasangato, lubituroi, anggo toka kolo macirara, anggo yabusa kasi moli, wasu chikoy mapana, na chikoy na isang buwa virtual wataliw. Usaba ka wachi talchungay moli, baka wachi senikaw, choape, sa may chinggoy New Zealand kito sa alak may nabida na yung bat sa ochi to chingone sa may duwachi sa may takavaka ke runa ke narua rosi buli chiko lak nga may New Zealand may turoy to soida ke na buli toroda ke bi roto na ngone baka talaga kina na takavaka bikiraw sa may dende sa rangoyo sa wabini na kanikero sa surik sa ni kuwa mikiro may bakay tabia na molevu na futuristic molevu pabni na kinabikim daw na molevu media team malo Nakapakalevu buwa nakapakalevu Meli na bang madala totoka atau sana to sarangaya ni nagkaroon ni taro o kila nagkaroon ni bang madala bakin ko dua nga bikim raw Meli mbeka si kumbuwa nakena to ya butaki se pagkatatasar pero ni dua nga bikim raw ni bang madala taka no mundo hab man Islandi naken sa set tu yai set taki pakataba irna le ni matapio kani may moli bunandra ngane letani se patakina uklan ni santing tagtanam do di komiti lalai keren dong gay pang manron gay pang matalbak akin naka vinaka Klaus na bang madalakin na Meli vinaka dita nakena may tuyog takin na nito sabi ni Islandi sing sar ni Dendre kila nanguna nga matay nga nanguna nga sa Turki na itutuku kwe nakirkere ngole may chiko baka kinuwi chowapi sa tigubusar na bitartara so sa manikiriya mo bitartara birto na biyokan chumuy Wellington sing sar ni kitu leo kitu
Kita matavuvali viwakani vivolakachi rarasar kina vitu vitartara ni kita sangami tu yang takina ni tu hab. Salak ngana vingiriti sa manintambi chukundona singa sa kireta kendoni tu page na molevu ni silandi. Sama yang laksa tukina na sobrito sember ni vagari tukina ni usa sure cerita na page sabi cerita mana ni tu ulama ni page ni vital noa. Yes, arara tu sama rote kina respond it was very healthy. Dari tu na vitokoni. Paka kina virtu nanti wacin retu. Kirto nanti lu wikito na bibuno kesar tu satu kini ni selagi. Sing secar lele na matubali uri darau matubali na sima. Sinikau wembole na sasanggato. Ciko na matubali durbau totongo. Koya ibida na matubali kiman samay siya matu. Na chukchungo New Zealand di kasalewe na chukuna New Zealand hub. Katalingakin na kina may lakchunga na vital no nito page ni vital no sa manitarongi kina mi sa munting takin do nito liu do nito buni bola baka kina do na nito donyao. Alakchunga may sulchunga may nayata. Takima mi maro kina bakalebu ni realo binakatu na vital noa tandola tunayalo. Soli na soli bakasama na biliu taki. Sa kita venjing-jing itu nga na lomani page, kita sampai ramad ni bosi. Sa o tikir na venjing-jing na lomani page, sa anjing tag na nito executive committee, sa may nito ililu kino chowape, kini buki-buki sa andami chiko yao meli, buni wolo yao, nito undoni yao chiko. Sa mainduri rawa ya, sa mainduri rawa talangana, no ito undui buki-buki ni daw yao. Bukan do bertona ngone vasumai imole ngone Roma vasi Roma ana imbuka sa buke ni buni bola o cima mai der vau vasu na modi tu sa vatu ana ni tu betu babi kita na value takina executive committee nimboni samai to yo takina ni to hab samai dolara ke ni to mbose laksar na kena Zoom meeting na mboni. Kita chiko kede vida na nito leo ni matabu wale ko sa vareta kauchi. Totoko sar nang bosa nang bongi, orete tuna yalo. Ani mbole ni vi terlinga me soli ni vi kai lava ki chumay na koro. Wabini binaktalinga ni sa may na kopi ni Molevu Village Development Plan. Orete chika ko sa torsingon do ni rohad kopi. Wili kacuki na vikake dentro satua. Maro ta kacuki na vikake sala kucumai. Na itu betul ni komiti mai viti. Kira ubah bini benakin valevu ni raucung na vitartara bertuna ni tu lew ni habi ni Selandia tu na mai Wellington o Kalandi bakakin kira rotorua cikor tu na cikoi Palmerston North bakakin Artuna vasur tu cukup okalan di kata lagi na vasur tu cukup na South Island tu cukup na vasur cukup na South Island sakit tu willy kirtu ke na page ni tu vital noa atau sebenarnya tu na vital noa nambose na itu betul ni vika kitu sambose cukup kitu na solia kikere menanggai warita komeli na vika kitu sambose cukup kitu na itu betul ni tu soli itu fundraising. Iya, salah ko binakasar chiko na bibusa kinambongi sa chiko na bono mikito na lay sota kina, mikito na soli, pakamata bubale. Sa chiko talinga ni wili ni soli, mikito na di solia. Sa dona ka nambole kina lopata ni takapata kito reta na nito umbose nambongi. Zoom meeting na noa, nandun mikito ngay sukasar na chini, lek nga ito umbose, ama ni chini ito umbose. Angin bala kucunga itu vital no baka biwakan. Yana kena maro takichigu ni samai tau ya buta kina nito song New Zealandi sa raw na nito executive committee sa raw talenga na nito wil ni sol ni bi matabu bali mi solia. Yana vika kito sa ya tukina na nimbong na nito mbosi. Yana nito baka raw chuka ni kina soli. Minaka. Nabalibu nanti buah rong robin na kanay talano ya, klabi kita nasar cumai.
Sutiau menebi habis so klani da maru takati ko na dinanga ni laka tu nanga unai o klani rongo na kadi yo na wanga buku ni mole bu ni laka na rara nonga buka ngai do buku binaka e pa na ba le bu ni silandi nanti bo klan ronga kai somitar timbakina na buku ni taro katara ba na buku ni na lamba kana mundo rai ya andu tunda kana songo ni mole bu ni silandi asaka do tumai se sangkai mai sudu da kango se mai baka bui se na mundo rem tanam bongi mana kam tanga urong o tiko ni baka ni tunten bala besar tu ni bitar na baka bioka ni kembang bali santo na bala butin baka e sanga tsugo na sota ya tapi na mundo rai na bugu ni tos bongo binaka na buda baka bioka ni ya ko tike buni batamai Ia, winaka lesi. Au kila ni se mes akila sangai matai ni songo ni mole koro sangai ndolango Itu sangai tau ya utango. Ia ni sampai area sando chiko na songo ni bonombalavu. Ko endo kene liu chiko mieli ko ni tambi chingori. Sando bo puntel tunga kina ni mamindo sota bo biokani. Na habi New Zealand na biokani wole kasaranga ko kitu raro kin ni tu sota kitu maro ngondanga ni kitu mai tau ya utaka. Talen dona isongo ni molevu. Beren kitu bagaita bikina. Kitu ngole ani na ita bagaita bibirto na kanibono palavu. Okula chuk ngai lo kitu. Ni kitu dundono me kitu bagaita wana koro. Ya sa soli mai kitu mara ni sa soli mai dona opportunity ngo me kitu bagaita biani. Dona kana ni tu mara dona kana na yalo bata kitu reida. Bakai kau kitu talme baka boleka. Jina ni kitu lockdown tu na COVID na traffic lights ala kutungo. Ni usarangan itu buno kitu boy cucuki na sa red light chiko. Ya sini wasia na nito boss sanga talaga ni wasia na nito tuway kitu me kitu na sota. Baka biokani. Sa tau ko sar chiko na bika kitu sa bosse chiko poni tarong chiko na nito sota sambera mandanga ni kitu may lewan na isongo sa kitu ndo sota makautu. Ya ngua sangai kami kukuha kital na nito sota kukuha kital ng boleh mi kitu bitaw rulinga ta kanay dolo sambiu mai mengarabi kina bi faktor tak ng tukor minak na bale bu nanti bua klani rabarong chikumi ko na poni biha bukla na mala sawoti anda rongo de tukina na Rusia matikuma indo na mundo mata tatsuape pakini be ratini ya ka klani na baka Pilipina katalitiw nga yan na habi Australia kaulewan na tiko ni ya indo talaga ngol ni Silanje o nito iliuli tiko ngoro tinia kau ku rongat tu ni talano ni do baka tayo baka libuti man ni kanidi baka na soko niyan ban ni Silanje pa pinakin ni sa may lako may Australia sa may kanta sarkina ay ito isong ka sarto baka lingiling kinwali parang ni mulya ya taron ba ka chutara ba ena bugu ni nana mai kini sing no tulio o kla ni go bichi go buru sombe karena seng sar tu ni taraire ni ayalo ni suli sala ko tsuge o kla ni sula ni sar dorin reta na aval ni yalo kena mangu se ni bebu bale ba turang tabu sa ni so ara ni bakala la kamana o kla ni dona seng ni be suli to na kandu bu sakitaka sen dona si ni be suli to ko mai matinifika do sa so komunu tu ndron talo nga bole lai sa ba be tum du ba raw nana magtsuga ni kina sota ena mole fundraising ena kadimi singa igulu ko tisyamba ena singa lo tule bu sarangango Ya, benaka. O kira muna baka masalamatan itu vital no nambongi. To klan sampai lava kicukunda wasni silin liu. Lak sarangu na suli begitu. Kitu sini aloy lekina. Ketu ayo mentang usembar ni usator na labi ni mole development plan. O sembarangan nu si doangon mu wili kekina batana khusus bakaka. Yo sa cukuna itu betul. Na siline lava kimai keto na siya ni bakasuka kina. Keto sana kere chunga wana komiti mana soli ngabi kito ndo angona. Begitu na kumune kina sa chukuna ni tundu yung bole andundua. Balitini laka nangon sa soli nga kito kami sotanga nyagi. Sa papalatal na soli singalo tuliw. Sa sini soli begitu ndo angon begitu warraw kina. Isa chukuna ni to kere baka songo me kitu me soli begitu ndo angona na lava kima kitu na rawata yani.
Kitu karanga me tua ngona me kitu abi bisa kata cuk me machi ni yang baki lo mai. Me sa kitu sila rau ken nani tu soli. Mena lautan naval na kena soli tarava na tisiampa. Kitu na ngesuli ken na soli yang baki lo mai. Asan itu tubuh cuk nambu. Kaya kasa dunia wana leo ni soko na leo ni komite ni bilu tag mai bici sana totok sarabi kito. Nang value. Oklani binabali ko ili rong bina kana talno. Oklani sarana maro ta kutu na songo na komite oklani no sinde ni posa na bugi ni komite. Oklanga ni na mae umtanga urong tu na posa na mata sauti. Andara ni rong tu mtanga ni tau ni bibasaki na maro ta kati ko klana komite maro ta kati ko ni sanga indo baka nang unango. Sa indo baka nang unango me sa bakin ni tanga indongo ni non rasa baku komai na lube mo lebu ena via sai viti via sai burbura o kla ngo beke matai beke ni ngona me bak kino ngo na keni rai o kla ena weekend na do sarabu tu bang mai bir na do tokon tu mai na komite ni na komite mi suba baka keni na kor o kla ni dona owner in tu kuni ken dona kanon marau it is a very proud moment for all Molebons wherever you are na kali bata ngo o kla ni be baka kan do do ra tu gari ena sanga ni dana tu baka sukin darong tu ng boleh no to na Australian hub and sa merong to ng boleh ni hub ni Islandi darong wili ketu na bidan na singa sauti no to boleh na central hub ka Fiji hub mai viti sa na maru ta ketu ni ndo na ngau ngo kila ni sektor kila ti na bilu taki na komite ni kornier to linga kau ti ko baleta ni tiko ni na bito ko ni Islandi ma Australia ma UK ka baka kin ma Amerika e baka nga ni ndo sa ta ro ketu ni pinakatinga na rona boso na accountability transparency kona ka bimbiongo ena buketi ko membulu tiko na yalo ni suli bakongo e bina anda rongo ta mandeli na kendo na tawre bagro takati ko na maramalebu na co-host ka norto spook sumental tunga na mole fantasy committee mizuli titi fanglele Mina kalesi okila ni kumuni labo kumuni labo na bagiai asing sarangan dundu nombe rambe kani merani wala meleta na mati na covid ko na may tao to tuki na ditos toso iya au chiko na bosi ni kor na mata sawo chini sing lutulim da kan to maro matua ni to rongo na bito ko ni may pangani mo pusi mantang apa karita kina ni so ni le bangau nendo walakai bici ko kurto may palangi rabio kan may palangi rasang sartungan ni kilaka ndo walatu so vir ndo bito ko ni so siang ya erto marau ni sa sara kumay na lubi molye na bibuno mera bagai tabi mai sule mai nonra support bukan beka palang kina koro bukan nam itu betul ya sa nam itu betul tiko ni ke bakam do nang sule mai na bagi bo oklan ndo tala na bos ni koro na bagi bo na bulo Januari se Februari nang garan le bakari tekin yerto sana kilachiko na leo ni komiti ni ana no mundo itu betul na ke sini sarangan indo na lewa kim do sarangan do nang kay lewa kina iyo kila ni sakyan bang ya chikina lesi naka ena ukadi na waru chuma na bodi bihab ke baka ndo baka na mundo tatau se bos ni mbole baka biokani bir na baka rongo tigma ukadi ni semen ra baka biokani sema ya sara na buno dabon ditukina ke ono no mande na baka ni matay tu ni segment baka rutang kim do bislandi ke baka ndo numa men ro ndo na ro bos ni tatau ukadi sa ngat lang mo fatwape ndo na ngona ngos lebi kim do siranin do kadi bagi kin Islandi biar baka na ngoni mule bun Islandi era sar tu mena buni kuwa era sakan bagi ni atau na zoom se sombeka uklani semani beka ni tambali besar usul tu ngono ngobi kim do siranin do rendo baka binaka se bimbulei se po ndo muni kadi kadi bira na baka rontik mai vese viti vese burbura baka bibi mutama ni Islandi biar na ngoni mule bu rendo semati mena mule talanoa non tu bata-bata pinakongo. Au ko nga sa rin liu ngay aran do mo sa kinsar ka. Iya, benar kak. Ana nunggu tahu nggak? Na matingan yung boleh pulo karena kay koronisa. Kana wasi cin katulu, cin katulu. Kacu yung nabang ko na gagan yung bosa ni bola tambo na kacu ko na bakang bauta na inunduin na loloma.
tulungo sa usi dundi virtu na loloma. Ikentonga na daw ni koromolyo. Tu may nakoro may bici biasa bici uno tani. To kana turki ta may na bilomani. To sa anu tatau tu weekend menta bilomani. Menta mengkarabata nonta song ni kor. Menta mengkaraba merau. Sakena liu. Nambo klare dan sibo klare option ba nemu mic nemu nak. Gusto siya. Vinakalesi, vinakameli. Na wia barita nga na wira na mole warak tua working go ini selain di baka kina virtu na pasu. Client do na boleh le sa ti matanda to menda to na ngarava na ker salak cuma virtu na komiti mai suba. Au via boleh ken do na mai soli wiki mai kita na itutungo na leoni executive go. Dona ka kau ceu stali na vika sa oche o baka win katanga mo sia. Baka na non ra do winga ra bitumbia ka na taratu ni ballo tu na taratu ni bali song na winga ra bitu ni ratu. Pati ke tuan no na non ronga ra bitu na korna bakia. Na bia bak sa oche ni. Pula sa ri re kia na ngona biak ngo mi ki mami sanduri ki na ngo ni. Mi ki mami tomana nga na winga ra ko sa ta ka bi sa ta tu la ka bitu mai nanga se mai liu. Boleh kenda tau cukina na habi New Zealand dir kena na ngone ra barong cumai na Bay City kede New Zealand ni satau ya bucuk na nondo tau songo sa sure kenda cik na nondo soli kento na tau soli cik ya na Waitangi Day na bulo February menda tu na mai sota kede kina kenda tau bakatal ngakina tu na nondo tau basu New Zealand le bucuk tu na ngone banuai sanggato cik na ngoni mdo na ngoni mengalau wira kede rapasu mai bikito merna mai tau soli talanga bikito ka kede memna mai sota kede bisure citu ya mai sota kede rotorua okani senta to kani Bay City kede New Zealand to kai lomondo no kito menda mai sota kede ke mengara bikina no tau soli matai no tau soli ana no tu betu samboli kende tau cukina o kilai kani bitorulinga kani takabata kani alu binak tala sindo na kain renre na bura-bura ngo klani ndau lia bunango na ndau tu menda tu bakasuka klana i dol na tu koro santa lindo na dol sa kenda saranga pintu saranga na ngoni molio tu santa bicimbo pintu na bitaru linga taka menda tu galata bo bini binak taka na ni tu ni hab ni salia lebu era si amu cumai robitar tar cumai saramaro taka cumani samite putai sa kitu bokon itu inan tuana soli binaka kitu na bagadora merau kina nitu wasa ni soli salava kimai binaka napakalevu mbua napakalevu meli napakalevu coape patake laisa sinbo iroma me pakambula iya rono kami nak nam do bewa se menu selanji okla ni satu keltung apa ni nui virtu na komiti suba na nom do sota hindi sota cikul do na inak ni soli sa benang mantangan na sota bawekan okla do cikino mai kito ada kata sar kino bakal lebu tak boleh kina na lewe ni kito mantanangon ni kito dulu cikul na komiti ni kore suba na kena na muse macam mai menta kata na kata ni kore lelo begitu sa member mai ni development committee member ni education member ni kito nanu mame sa kena ngona me sa tosa ni na nanda bekilai na nanda sure cira mai na kandar tu me palang ni boleh binakar ni ra pakai tabi mai na kena tosa lagi na nanda matang ni bula mai na koro pakaki na kena tosa tengah na be matangali projects itu me bala sa kembang ngaya Napalibuan bikin tan sama cuma honestly nango be rawa tatsuape pati kini nalaisa kaya pakai don na dengan don robos ni tatau biar na besar cumai saya pakai bula en na muli betalanoa en na bungi bindangan ni ko
Dia ada tutu di enarau, ada tumpul enarau, nagirau Kata coba sini romo pinakasunda kana Mike. nangong na palag na ang tutu na white pagite carnaval ang tutu ni mengenai waktu yang itu tumpul ya kena kago mail itu na kita na soli ni 2021 na soli palangay ni na kanyang pagi 2022 Santi. doang ang pagi ito nang nota yung madua di Selandia iyo nak Kenapa libu? Rong pinaka. Klani na orang na baru tiga mau nalai sa klani na baru tiga mai. Klani kim to kilati kun na tiga ni Silandi ni Australia talanga na bako tunda linga tueri na bi malni bosa kede. Dona do na sa na bos ni bolen kede. Do ra ka tiga na bogu ni kwa. Klani da sini talawal namdo be bulai. Klani talanga ni na habi Australia rasar tiga ni ko. Klani na apa tunga na kena engine room. Ya, papi mina ba lebu na bosin ni bakal kangata ki. Total na level ni soli sangol ya. Bikata na parang tigo mai. Ni Silandi total na kalawe liu. Duo mbek ngana batu pro na manu sa lang gona kene kol. Pina ba lebu Silandi apa meli se chimbe ro na laisa ke baka total na bula. Kan lebu sar chungme na bugni ko. Lebu ra samu mengo re ni ono ke wili ka maluti ko na yata na bugni ngona. Lebu sarang lang ni mo lebu may nakoro may suba la kemba street may yasa makara may nakoro may huli ko kay biti ara sa mati kumay yan ang bogi binani ko binaka doon na parang tamdan ni binalay sige kay penton na ngauna Claro, do ngono binaka ni dokot bina mulip tarno bat ni lebu ngona siya ngatu bi ready lebu na na ngono sarang agor untuk mi ready tukin na bala ni ngono siya pas ang bul nambaki tul so bul nambaki er do kami binaka mai ni ngono sarang aba ko go and ngay mi bi ready tukin apa binakin yo ke sa ko mbaka yesa na ono sli binawlita ben do no posin ko ni binaka kinahab ni Silandi isember nang ginto na de leka na tosa ni kina program kataraba kina waso sa kataraba o to na bagitabi kina na central hub may suba na balibu mizuliti tu pangnel naka Napakalebu lesib, napakalebu kim domani Silandi, napakalebu chobat kimbua, bukakin na may libat kay Laisa. Bukakin ba kabir to dal ngamat be kanda to may ni Silandi. O klanir na siya machkumar parong kimam sa pabulu nakachukani leoni committee suba. Bukakin na virto borong chung bakatalang may nakoro. Na be wasik sa pal chukuna. Lebu chukuna be alon ni be bakalong ang katak. Pagkakachuka ko lesi ando na lebu chukumaya mundo be tubu bita chukumay rabi hab tal nga rabo rong chiko ni poket butu be ketayalo ni yalo lilibu me bitalia ke buka ko ren rawata ina chiko tale son ren rawata lumay biko lebu talaka ye binakatia betea bala chukungakin me rentos chukungakin on rambula me nakoro non to soy na buli to soy na non na bika ando dono be kami sa wala be kasar may man sa nga tundra ang baleta nga na non to sindo be sa match og na talakin bakal lesi en na buku ni platform ay on may rakin ni katamay be sa match kina ka be wasi chukina ng buku ni kuwa na bakal lesi sabi na balibu klani sana baka mo tukan na biya kanin go na bogu binani kuwa in siber gito baka mo de papi nakatukan ni bikim na sa mutik may manahab ma UK sa kay Vanra o klani do sa mutik may na ronro ure long batu na balimbar na sa mutik may Daniel Tawake choili sorsor baka tini fina boso baka duan nan jimbola manuave latiko na chima ketatame Australia sa mutik may na bogu ni kuwa naulatu nakabalibu anjibu nga kotong dombui
Tabale tala soni au lele o kla na mer puka matake na dilubi mai Lepington. Turanga chairman ni korma i suba Dr. Sefania Matai ke nalide na wale bona sama tu mena bun ko nalitia mai Griffith. Itia tawake ke momo mala ro sama tunga mai Griffith. Merem bolo budu asali sto folele bale kete da. Ki de kete da ke nan jesi tunambuna mai okala di beka saba kan bulu tikani enam bongi binara ni kuwa. Pakini be muri bina wale muri merewang na do bito kon tiku mai lendo na ngera kena biada lili tawake mai Brisbane sepa wuli kay Filipe na ngera saba kan bulu tikani mo le miditi mi ay sona yada utumi karawan live comment enam bongi binani ko ebinaka do pa Roma ino the segment kataraba tasaraba kan mo tikani berto na New Zealand Hub papi binaka bale na mo le miditi makapakir na mo le fundraising committee enon to sema mai enam bongi binaka niko non do ano de gula laka isiban talaga landani kina segment kataraba. Nabalemos na suli ng onong wana nung ko-host ng buhay ni Kuwa, may napamatatang markala kasi segment go, o di na bagitabi kina, kausa ng bitch ito talaga, may nang dabulangi, yan ang bongi winaga ni Kuwa. Nakalesi nakaroon ni wasa-wasi ni Vitalo na bang ni Kuwa. Ito na bagitabi kina na Central Hubby Wichi, Dr. Latiko na lulucho ni fundraising, i-join fundraising committee level ni Koro. Nanito unibola bua buli pakaki na be nito ndoniao lesi wata levu pakaki pa nakalesi Abina kita na siya matigmay dapat binakati ko ningko na Central Hub. Ngona hub ko na li so komunikasi kina na suli ko ang ulit tigongo. Ay uklani tigumikina committee ngombe kana hub na sema maikina o kenda keta na tiku mai witi sebu no taba ngo sema tiku maikina o klani sanga sema tiku mengorto na lewa ni Central Hub ena buku but aurin kilati ko but mai witi na ngongo endo woso skina na vi network kana sulit tu ngana ngona merto na sema tiku maikina na vi mata so ni Central Hub mai suba sa ba bibina katikani na muli media team na kena baka tagi tu na bata-bata pinakaunggo ka baka kinir na kena doni bito kun ana bibu bale so kar sulitu nan riau merni somitikin na leseni ni kakambura kena bibu la tau sar pabena kena baka lebu bertona bitati na boso baka sibling JJ Corbo and family Napuka and family ke nan dilubi mai Lepington ngasi ni bulu fani sa ulinga ka baka kina be ya nale mere Hudson bale ketan family momo chone to share and family lili tawake ke Nelson Delay kabakakina o inse pena serba kula family choili sorsor bakatini kina na company na mai witi auto space kabakakina na Phoenix distribution na company na Josaya tambua e bina ka sarto tuku bek ngo so o klani sana kaisa masam tuku mai sa tuku ngo o nanti bua mai otona lewi ni committee ni Central Hub o klani no sulam den ngo nyerto sama tuku mai be amiji solita tu fagalele kera wadi ba matal tam tanga bale leka se baka ba na sok muniau wiram beka erabina kata mera soli mai se raban tang beka na empaisa se na deposit beka na bangi beka da wili tiko ena tuku asambi lagi tiko ne bidana singa sawoti nakales bekito na Central Hub isuba na betala no ni komuni labo ase bal makau mai yang ga maybe da wala ngana kena na betanga ni lebu chukon nito wasoso kito sanga mimbita nito message na bongi na post na Facebook na bebo no todo ko kera baka via soli mera na bako takino na soli bekito bena bongi manda sa lebu na bebe kani mata bebe kani suba era sa toronga mai se bena bono mera bako takino to soli bekito sambi takina
na nito post na bongi ko chukina na bunot uno merlaki na empaisa melak ngabe Dr. Lati ko chukina na namba na my cash ya bertuir na baka digicel merbako ngabe imbua ke baka sombe karabi na kata merna bako tanga baka don direct bank transfer sa chuktelangan account yan account ni development ni Koro na INZ merna gai bako tanga kin mondon wirambe karena direct bank transfer ka laucungan na kere ni ngona na biuki na nomination na deposit slip keranga ningai bang mata tataki na hub sa ko na damu batike na nomu central hub baleta ya na di details so kaya na ngona na live chuki na singa lotulebu na biu ke mai na live page na bitu tak makin ko lesi na lebu ni soli ko solia batike na damu baleta mera ni kile chuki na live soli chuki mai and also for transparency purposes. Yeah. Yambe ka nga batike na orto nga na may bakatarachi orto na dalaya toba kito asala ko ni kuale deposit na sabi na nortuso norto na may bakatasuso na ben ya baleta na idea ni virtual fundraising lebu sisang sarchu ni kilabi naka na kena wale ni ko mantanga tarong may kumbua ya korto andaleto korto na may langseri la kembas grid okay siang korto na langser nga may na banua ngarto langser may kina kolesi menangay si macirto may kina live platform ni page ya alis bakata nabi kambele na central subhab wara kichiko ni okay so bagaberto sa nawachu kitum beles mo ngay bichirto may lom au sambi tuko gelo mo kla lu tinke timbe kan tu network au kere la ngana ulita biar na sasar tiku mai au kan libu sacungan na mundule ni ha biar sasar tiku mai na bungi kwa ore tingo ni sa bola tiku mai ngo o turanga au sintor rawe buni wai tiku beka se vingarabi tiku beka nga na bali ni bula de ni vingarabi mai na ulbatu mai senchale so tala so ni aulele kere tiku mai ni seren sambi tu mai na sulu klara ibe sulu tiku beka kwa yo tala na empesa sa tiku rangor 9766096 we labi ni tiko my cash mbo we nambo buli 7776663 number raw saroya we kan sasar tiko mai na buni kuwa ke leo tiko ni habungo se tiko mbaka mena na uzuna mai zake amen ena buli ku keviti sanga ni ndendre ya raino tortiko ngana namba sa tiko ngori ka sema tiko mai kina ena suli okla na ulita rin wa sembe nga se na wala dapat do bakumuria merawin do nanu mundo ratikin mundo taket kito nangona kito sembosikina kito sare itu na ilabo chinondolu me kito na bang takina yo sanggai so chau kito sare itu sanggai kito bakasam takin me kito na kumuna bakata ba silini ai kito sama ni kito mani brainstorm back nga kito fika takina kito sama ni reda ni chinondolu ai ke mga kito saba nga ruan raw ni Koro como lebu may na baka chiku may no sorry suba kaya ani bakay ki nabua era ni kra alim sabur ngandola samay raw kina itu chinondolu patake na kila so viketa do kay lim sangabulu era ni soli ndoan raw selen soli ruan raw yana baka totong abiketa na tarida bakarambeli tarida tu chinondolu ya ni kota takina bakalalai en mamanta sara viketa andu dua okila ni koketa tamsaka na kay mole ni ngona indo ko manda ngo reida chikumai bang mure chikumai ngo tata ngo wala chikumai tata ni Koro na ngona indo kadi bikina soli baka indo ndrendre wetando soli aka ya na ngona ke baka indo ndo kinaka mi free
me kakana sinto akapag moi. Kore dire kinakay mo li burla ko yani. Sember ni kore tabakan dua. Mai au kla me keta me tabe sote kina tarai. Me takaku ni baka moi. Ni ko sala ko nanda sakadi me soli o kore me keta soli. Kan kita ngono me kadi mekin me keta lei songkom keta lei pati sinto aka sia kana sia tabang ai balata me koro. Taba kita bitalangan ni kina. Me tabalata rurua. Baleta abi ka todo kita balata chuka ni ai. Ang abi rawe kai kita me na koro. Begitu manda chuki Link suba. makaroon ng email. Begitu manda chuki suba endo leva kaki begitu Tara, coba na, leva email. kaki balata yani. Ele yang abi rame na koro. Iya ku rame na koro isongon na do bakal taltung akina. Awa was chuka na daw itu live interview manda. Na oke tay tamba na ngona endon me kacari te bakal mo tuaka takun ni bula ng bula bakara rabi at sa katak tiki ni kieta kibaka indawe ka mo na rei chico ni kondo support tiki na meka ni koro sekondo lako mai na vi kato do kendo bakali do mea koro me sulviko ni nando amulenga kimam na tu bakara yan me kimam na vivo ni kina Yama ya abika so angu observation already to my lesi and ono o daba ya o John to make na kan kor. Na kakila ni sanga itiku me sama mai na orto na leo ni boni habe anda pamena katiku ni sama tiku minggo enda relitiku ni nda bakambula mandani ni sama taltunga minggo orto na bakatara enambung serangango klan sa chiku ngo lendua boleh nama sta Iya nu belum benaka, nu som belum benaka. kakila ni na sana nama kichiku mai na songo ni mole busoli na singa lutu lebu serangango ya kakila wabi binaka ni obangalaltaka na numgauna pangalaltakan na numbula wasu matu bale merawa ni ko mai pakataro tu na bukun ni soko baka biakani klani na maro sar chiku kurali mo lebu merong ata sara pambur chiku na mo lebu talanoa birta to ka mata sere rabito kunjo ko chiku be ya lendua masta Itu no ngai tobata. ito Dunia teltunga itu ulser na kabini kuwa. Kita waragin sige nam do tubu-tuba me gitu napakang bulay ni bikumunu. nabale lendua simbar bakan lemba kara sasar chiku mai ukla urni kaya biko ena buni ko ni lebu sara era ndo vito koni ena mu mata sere era tuya ni palangi era wekamu mai na korba turang me mo lebu kla kono clear tu era saba kan bulu chiku mai live comment ena buni ko kla una ngai etikiniko ena page ni korom na rengo do saraba chiku na kambura kia ye andua rene ko masal tinu ngaba kala vira ngoni ni vira kay mo lebu sasar chiku mai ena be sei bichi be sei bura na live stream na buni ko Minaka adangu nga ko lendu atakalaka au dabutu mena koroko ebe. May gunong balabu. Itu lewana chuka matser ni dangin ni deleto. Ertunda me maliwe utaltonga kortua dorbo. Ertu dabutu talanga may gunong balabu. Mena koroko mapana. Dua itu basic gitaris ke bando nasar-sar cuma nasinga lutu lebu dabutu mai sawan ka dua talanga itu doni giring mai nenan ko mot wena cuka mat seri tangin indeleto Sanja. Na wale mtu okila ni nawara ki chuka seke man kataraba na iro binaka men do manda mundo sere se ndo baka ay baka langau ni baka rongo chuben live stream na bugni ko na wale bu na baba chu le ndo ngam tomata sere empisa na soli ni mo lebu central hub na sa chuka ya 9766095 na mata sere na tangin ndele to na baka taratiko na mbongi ni singa lutu lebungo o klango da mai biki lewa nga wa bina ka ni sule no ngona na turanga sini buli turanga soso ken no na mata sere e bina ka ndo na waro tiko ni bina lebu ndua kerto na mata sere na tagi le to kan ni lebu ken na sar sar chumai de kla na mata sere ngo ana rai rai sana su sa ni robi na sound
ena buku ni kera pantai cuan taliboni yo Yang kita atur. ni na maru taka chiko na bibasaki ena bogi binoni ko Nah, bisa mandai tu kamera. Wih, yang awak. Gore. Wikata na parang chiko na mata share ni lendo ata kata kana tangan ni dele toba e bita na share rong lewu entara million yara saraba ni YouTube ke ba kauna bina kata mo na bukena mata share rongo do live no to live stream no to private page ni tangan ni dele toba na Facebook raw ni no lebito ko ni kya no to bagay tabi tiko na singa lutu lebongo to bagay labo takatiko na mo lewu fundraising committee e bina ba lewu antana warga tiko na mata share o kla nyir sa to tiko ngon lewni hab tiktok ngango o nanjimbua sember chimbe kama na marama na chairman yeni sember roya dan denan do makam dana barong tamandani ebita na indona share mai verto na zangin inteleto do orongo di tiko so ta kla lutu lutu timba kana sikina le nambung ni ko ole cak tak tiko internet o kla lebu tel timba nga ya rasagni sema to do tiko mai nambung ngo kretu ne busoti ngo sona rentung timba na technical issues sin rauni na takabu kini dona kame batna yaw ni bunu tiko ni kina timba ngango nandimbua nandimbua ni rongo ito tiko namu mic Sember, okla saka tuku ni rongo pinaka tuku baka. Yo, sa nan tolop tuku nango na baka ni tuku go Mrs. Solita nang yara tuku ngalele. Iyo, au talanga usin rongo dikim raw au kerambang ngani nro anu taka namun ro mic. Nro on taka namun ro camera. Nasinati. Ena bibuk sara baka lebu. Ya benar, karena uli tokan ro sama tiku mai ya besuri timanta biar na lewe ni suba center hub. Sena puno ata bayar kiri namun do bingarabe. Mai lami beka se yadukino story se bin bangana punwa yadukino na boundary ni suba central hub Les ku katar mai iyo o tarong cingay na ulit sere no matatak beka o kila ni namundu hub bek ngore sana soko munta lang awir na tigmana sa baka mana eastern sana otokalaw iya nan itu habi na central Iti ko may no surya di nabu ay kito na numa may na set up talanga may no to hub may na west sember chung ni set up no to hub se lakchungan kin Miwasaki ya kito sambi tanga ni na be details to ko ni puno may bako may kina non rasoli na lubi mo liber tu ya ke baka mani baka umay ke men gay ker ngakira ni gay bang matatek nga may nayada bata kina puno era bako ti sumay kin rasoli beta men rauni na gay biudak na kiana biudak na singlu tu lebu men matata sarabir na puno era bako tu may kin na non rasoli lesi Benar, kamu sudah uklar ni sa uril tukun na messaging ni uklar lutu-lutu baka na signal la ena be bono siya matibo kino ye bisurit tukani na muli bu central hub bika na baka na kasatora katiko Mrs. Solita nangyara tu fangalele na buno ta bang tu kina ke reno siya mamaya na central hub siya makina uklar ni sa katik tu baka ko kaya sa tu na central itu talbanga na western hub iya na western hub ito abin katal nga may setup taki mbete ni lebu sara na lubi mo leber tu may nas wakara lakot chung na bital no isang sar ni se totolo sar baka ikim do may palang baka ikim do may New Zealand baka kin ikim do may Australia
Au kila menanggai tu soitale pa binakatakitale na bisa machia me ketu nangere ni be kita langa be retu na kena setup taki na ratu hub kitu reda kene ni raw min duanga na ratu hub metani tu bachuk na development plan ya sambara kina na covid na be bunu to mana pala kina soli en dua na bunu mele pala kina soli ai mena sasa pakara kitu mbos na awachuk na mbos ni korasing lutile mada sauci arto portek tengcung atela kortoa matuan dato chukina ni nakena bina kach talanga mena tarai kura lebih mole ura chuku main boliku mena north ena kena ke bakasaren do talanga non dato hub mena ngai setup tak talanga ya ko baka alis Na kau kila ni sana na magtaltinga mo ya. Yo, dasarong mo ka na bimbuli so, darong mo din silandi, darong mo na Central Hub. O kila ni orto sangati ko me orto siya mamay. Yan na sana na tos na bitalo na bugni ko. Bikata na parang tiba, na binakata mo na bita man din to na baka na nanunggo na bugni live stream. Anong bong uso tiya wini sing lutuliw. O kila di rutu na ipatawat. Era ni live stream ko, na live stream batongo narawa ni erin kito le tili tiga kito iba sa kina. Yo era talanga nintan live stream na Zoom platform. Nom comment. Na kiri keda siya dar ni bola bengama. Era ni dono do Zoom. Menda Zoom bat keda ngandang gay may sota. Mendang gay may biro ngodin domo. Erin ra on tigo may na puno tapang au tigo may kina. Era ni da bimbuli tiko. Era ni da bimbuli da bibuli na sere. Ena singa lotuli busar ngango. Alam na. Bola man tamen comment. Obi nakata me normal live stream. Saya mentana sema bata keda bakon na Zoom. Mera ni bukea na kena biwata. So na kini wale so mera dinda sema kedikina. Menda biro ngodin domo da sara chiko. Enambong ni singa lotulebu sarangaongo. Binaka okere me ore di Kongo ni dona kere di Kongo kere mbiu mai ba matata saru mata ilalai. O ni binandi bola. Ana namba kena yada au na daura ka tung matanga yani ana empaisa live ni tiko 9766095. Empaisa live ni tiko 9766095. My case Mbua Buli 7776663. My case Bua Buli 7776663. Oklan salah tu minggu na bola creating menda Zoom wala tu minggu na jaman manu menda sota na Zoom. Ni bola mai. Oklan endo maka me menda na verungo di bata era inda sema kete bakandua. Nangai kotu mena mulip talano menda gay may anda bi riding da bi bambula taki wambo te nambungin kaya sana MC chunga kaino na songo na mulip mide team kau na vinga rabi tukini kina na buku ni mulip mide team na sangai taltunga morto siam mena koro na buku ni kena sangai menda mai sota manda ko bekani ko wusi bindundo ya o chan dan mai tau solitiko dan ngai mai ben politiko ngai tiko na mata sere mana pakatarta kelitiko ena mbung ni singa lutulebu sarangango o klana uli tara ni pakalala sa bandang bir na baro tiko mai na positio na ngauna endo sa lava ketiko me na tiko bukina na live stream ena mbongi ni singo tili obsar ngango nakales kito ano mo na komite minite ko na bitu na kaloko na kayabi oklani ana sulia songo na bikiata na tusko na dakadaka pero tusko na dakadaka na bakaro tikinira nembera ni konangai login mai bikem do mbeka ni suba kito sa keretua pata ni bosi mai la Kemba Street me kimali sota totok kina me kimali nangai connect ni kina nambongi singlo tulebu ke baka no sobe ke munu ngalala una rani ngai lako ni kina uklani na chiko be korto dorbo to na unyango na chiko beta ki kito na bebe ke chiko be ilesi na kena biwe ni na yada me na biwa ke pana kena telita kena lavo ena kumuni chukina au kito wasanga me ndua witu screen lailai me kima connect to the kina ke baka rawo ina binaka ke baka siang kito sana ngai connect ngana ndua ngana laptop itu au klani orto telanga me na koro arto sangai
top tingin talanga onda to kani na internet ni kua arto na siya talanga mai kini arto na siya chunga mai wana TV kua chuka mai Wembley au akabe ratu ibina kamuntu siya mai muntu na rani raida na be matanggali activities na bala chiko wata kena kumuni labo e bala chiko na kumuni labo e baka tamba kinto sar chunga ni beki munu chiko mai na koro na ngaki na munu na raida mai munu na kilaki na abe ka kimi muntu bala tani ena munu ni thaka ena be ka membale chira mai na koro lesi. Na vale bua na misulita tinangera boso tiao nangera ti pangalele. Ora dentro na tabli itu kaya ngona mai BTS yang ngona mai balangi. Kona ngona ko sala ba tinguri. Mena tiga bukira na songo ni singono tele. Ya yang ngonai bici au kila bikim do nak palang ni do Desember ngamai nam do ngona ya na walum bekina si diwa kalok bikim do kita umbita chunga me do wacin kan do ambela na curfew na curfew na chin karua ni sule tale bikima me chuma kamba street me kima na besu ka kitelkina dia lako so bikima na besu nambong ni singa moi nangkai rong da bocol fundraiser so bikima me le mo de mai na sel ko kiona sule kina bikito en dua ya o me kima bito sekina na kima brin raw ni kima lok telkina mam di vale nambong ni singa lu tulib. Nah, kalau ni soli sa Tokongori 9766095 9766095 usana bitak talamandani na bukunda na biakani era sama tigma na bongni kwa Empesa Central Hub 9766095 bakauta labini tiko my cash mbuo buli 7776663 7776663 number ra saroya ke bakati bigo na my cash no mutalebo nga bibida wala nga kena bulu kau ni sekilab na tugur na kena daka 7776663 9766095 ke bakabina katong bakot ng Empesa be labinia tiko au ker tiko nga au kala ker ngai tiko menangai wala itinga matata na yada ke bakau na deposit and direct deposit account ka bakau ni vertu na lewa ni Central Hub na nomuni soli mereno tuli telitaka se mo tuli kumo na bata kere sara pakandua yo ko tin bakau ya na bibi busaki ora ni sala ko tu mane ker men sota na zoom dua rua tolu tu na ker la ko tu minggo men sema na zoom yo sota ni bakara bino kata mera me sota na zoom se live stream nga bakongo mer tuli bidang amortu on tikani ala binaka o sema no numa merawa ninda na birongo ntomo tuke na mbongi pinakini ko kapka chuna taro ala binaka tarmai ena nomu live stream ena mbongi pinakini ko baka mutul tungani biar nangai sa mutikumai ora ni sa mutikumai yo na salote yo Australia baka mutul na salote kesa tumunia salesi tafalele mbula binaka turang buni bola munraun tau sa kusa bueta kisa baka mutul na muli media team binaka bale buna sa mutikumai ndo bitokoni ena kakamura ki batongo semito sere sang sar tumbi mai lambasa binakabali na siya matiko mai Daniel Tawake tweaking au kan libu sartiko na daw sarsara enang bongini ko chone taw sere binakabali raw mai Melbourne na siya matiko mai binakabali comment mai na mulai comment bang bulo mai binaka usya baka sa mataw tingo siya sa saramanda menonda kilamanda enang bongi binakani ko binaka nonton una ni kilamanda karto bito ko ni kina na bita mani mai Scofield JJ Corbo and Fel. Bosetiao, ibinaka. Ena bongini ko ni binaka talanga mo ko to weekend na mo bon weekend talama ena buku ni VOC atau takap mani silandi. Nanda kilamanda na bongini ko bola matanga mai vi na varrongo tiko mai se o dei ortona tolu arto bosa tiko meni Islandia na bongi binang niko orto le tolu to ita bitiko o klani bola tiko na tanda tu orto ba madal te tu ena bongi binang niko bola mana tanda tu ena mulai comment
akena hab ortu tala no tiga mai kina menarau ni ngending itaki menanu mo $3.5 na kila manda ena bung ngani ko kla ina rau nyerto ni biba kurumbu itaki norto bingara na muli fundraising committee ena singa tule bongo ena rai chuka mbeka isona ka soli wale sombe kana free gift sombe kana surprise hampers ena singa nikla enda ba kusa mai ena singa tule M-Pesa mai Digicel se tava ngona mai cash au kla ni lebu na bia kane tu balangi sema mai verani bakoeni na soli ena buno tava tukina mu lebu UK baka mbulu tukani au kla ni sa tosu bina kasar tiku na mundu songo baka bina katukani bi kemundu kensar au kla ni ndona madha muni madha bina kongo kana rao ni dana vitori batamai baka leo ni songo ni buno tava kane tukina mai mu lebu USA hub le dua ke bambitu abina ba lebu nanto siama chiku mai kena dita bakati mai na hub mai mai bosotia mai America na hub mai Australia ole bena tiku na hub ya na ba lebu kem don leni hub amnura ti ni mata buru zona buni bola lebu nasi lili tawa kabaka ken na turan daw ni lebu kan rabutu ni ya ni hub Australia ratura zule ketada ina ba lebu na be habeso ya ko tika semi tarma na mulai comment ore ni salah ko mai go bua choa penengera ke meli garkau toka ai abi tona seni taro sangoli tika mai ya bina ba lebu nando seni taro bina ka undo rechi ndo ba bina ba lebu nanji bola indua ke napuka rua era ndo nguto ba lebu na seni taro ando ba rongo yanga ena mulip tal no bina ba lebu Daniel tawake estat nangera meli sokai pulu tiko tui fangalele ena ga suli tiko wana marama ko host menendingia pa dia nanganga ena bungini ko e binaka mole fundraising ena December na kedi ni singa lutu lewu sata na ko klasa ambulu sar chuna sokona na busa kana bungini ko o sura chikenta na baro chigu misu ale binak dakati bakay ni berna ngoni mole bu no da para sema chigu mikina ke bakay ndo yi ko sema chigu mago klani shona ngoni mole bara sema tigu na bata ongo ale binak we tugu ni takayani na tugu ongo ni sota ina bugni singelo tele o klana ulita na re ndu tumbe kana na mbulu bakata kana ngonongo ndola butu ne bisureti se labo taba raunga renda sulia na leo ni hab taba nga mai suba se mai western bibi so sa ngite buta kata kambeka me kan sangin ndol tumi na hotel o klanu kambani mai sa raw matua sa te mo sana kata lengo ni san ndola na airport mai nandi nakalesi iya na nando soli kita bitangan na $5 baleta ni ilame kami bakan titok nga ya kita kelatal tungan duindu ini rawai labo biketo yando mat kita kata chiko so rawai labo binaka so sang sucarin rawai labo baka binaka ya kiba kami nanga kusulia nanga chinan dola si rosang bulan dola mo isandua mudau kina koro kita ena baka binaka taki kiba kami nanga kusulia mai $5 na lakota keta mena biu taki nangoni ni live orang ni rede mai kina bata kena suli kona suli chiko mai do chuka ausanga yo chunga do message lah menunggu telefoni ke be suri chuka ni virto doko busa nandabe kotombe ka kuka mertos mai bagleu mer mai soli mai sa chuka na details to doko ni benuar ni ke bakar sul mai kina ke bakar to sinda ni link rawa yani kina west to link kami na central hub suba bata kina duya tan rangam ke mata tek mai ke kai siang abir na M-Pesa si mai cash
kay direct bank transfer nga. Yana besure chimay nanduan na ebusan ng tabi kibirata no poni bi ebusan ng tabi. Kachumay ker mengay wanda tangan birto ko akuka keran ni rangai ngasimay merlak talanga may na may soli en singlo tulebo. Bakaki na birto talanga na Leoni habisuba kurtusin dan siya marami boni ko arto binakata merto siya mga may ni mataka. Kula ni libutal sumba katalano arto betalo tikinamay ni matak kero santa betoka isa lebu chuka tangir nero telepon ni to sangat chuka merto raw may kilo magising chun raw. Okla ni matak bakara ni ngalal ko les keren dotel na live interview merto nangira ni sama talanga may kin tunga na bekar to na biya na binakata men merto may bertekina arto may tomana be ngakawa sa bertekina ochi. Membalata chunga songon nasing nutulip. Nakalesi. Nabalib, kailan na tubaraw na muli bidet team na host tekem daw na hub may suba and sa central hub and singa ni mataka kaya kan daw ngandre pa mundo may research sindo may kadi and ando mo libu ber na libu niya busi tulo ba turang lamun to korsaw kaya ba tiku na bonua kando sa makatakatiko mundo na sukumunya kina o klanto na posa bimbia ba taka na ngonturang na chem na ngona bimbuli tukina na bose i koro kartu tukina e vida na kana mata me balangi wa kalonga tini wamba ule siamo tikani nunga ko tikani na platform ngo merano tu siamo kini me balangi ga wanda tuna bose ngonturang chemen menda tu da kamai pasakar sarang ko na kay muli windi na sa po tukana ngonongo menda na don tulinga mai sasa talindo mendarai klan wakatu kuna tiku tu Islandi sasa talindo na buna mendarai kina mendarai dake sarati musaralia ni wirna nanda tata wirna tua wirna nau wirna nendo nana sa tigu musara tabu tigi na bagini mbula sasa sucar ni bakana kukuwa entau tubira enangon sir derbu sir wumbul kina ya ngosa nanda ngona saranga ngo sasa talindo na buna mendarai kina sandarai dikena saranga ya ndana bosa bimbuli tukina na turangan na iliu ni muli with development committee mistaka positif ang lele ng boses sawit sako telibirek tasare di kada saranga nataba ore ndakaba mo suli liuskina na nungu ngauna au kana bosen bimbia bakan takatiko padameli na loloma ongo saranga na kene ire na loloma o kira o bisuri to tukini weekenda na biha bambul tiga na ore ni kisam tikmai ni to lili ni hai Australia munu ratu inia mata burtodon sa bambul tiga na muli talano enam bugum na ko na sota ni Australia hub ena madha sawoti ando na sota binaka ba biokani o kila ni ndende na bimbiu o kila ni kimi sarabu tikmai na live feed na lebu ni kakana era me kana mdanga wirna nganje tu na pak bako tuga na marau kena yalo ni kai moli o ba mina katkini kina be sister Fanny Solinga no na bingarabe na hostaka na barbecue se mulebu na matai ni mulebu Australia ha barbecue ame baga dure Fairfield and muni madha wasawiti e binaka bikata na siamo tikumai bambul tuka ni bikenda sange siamo tikumai bani Islandi warde na ambu ni sange siamo tikumai na ambua ananjimbona ngera na lebu merfula binaka ba lebu ndo bito ko ni tikumai na lebu media team sange siamo tikumai Canada bata sarturan raki na merlemba ke kai sendo na habu ko siamo kina sa rona hub sa robi suri tukeningo Australia hub uklan ni bibina kamo ni siamo Australia batini tukina rona makumbumu alisi patiki ati pio ninge bakata uklan ni chikorto mo sista may na central ka tik tranga kina mo den fula wa mo tun sana wili kina haba ya sana ngai no mutun ding na merlemba bina ba lebu nanda bito ko ni tiko o mimbi bena be business already ni ndo bito ko ni ba lebu tiko na merlemba na business ndo doro tiko ba mimbi na business ni Phoenix distribution ni Jose tambua esa ko tuka salau tu mengo na sentaro na ulitan de do maka uklan ko na rate na live comment nang scroll dakitin back nga oreda matay ni tuka be na salau te wala tuka choape mbua ke meli mbua choape na ngera ke meli ngarkau mbua na ngera meli soke pulu choape na ngera esta na ngera meli soke pulu tiko tifalele esta mbua choape na ngera ke meli ngarkau ebina osana ambito kanya na sentaro ya mona gintinga sego de sana nona na tul so bulan toli kilamanda enam bongi bina ini ko ndasa ni kila
na erto nangi kita nabi talama na muli media team sana bagay bembek na kakito na sulia be ir na daw ni sarsara ena singa lotu lewu sarangango mole fundraiser empesa we came to na central hub labi na tiko 9766095 my case mbobuli 777 bakati kenum soli ke binakata mo Bombita na nomu na Bolimbange laka wala nga na page sa chuki na kena materialai ka rawa talanga nyo na volati mo na reach ni meron webu ke berto na daw ni sosongo mo le fundraiser ene kadiwa ni singa ene singa no tulip sarangan ko yun simbero ya ene mbong ni mataka se matalmai ene mo le butalano o klan tan bebe live tik begani go ne be mbongi ya kesaba ko ya na itai bendan karaba ene huku ni kana sangai me tareza ke si waseni tuku ena bun ken tareza ke na koro nonto koro ba tor mo le sana ko tu ya nonto sulia nonto ngauna nonto yau nonto talendi merni ku kekina na kera non rabak tor dakita ki non rambula na ngon ni mulibu ene besinga ni matak pina kana ulita ndo bangana mu au tu bangani kaidi se tatau ena mbungni kwa biar na ba rongo tikumai Binaka lesi. Wekem to ngana matabekan nini chukui suwa. Baka misa forte kino chike baka no sin kila banu amun baka tikina munu silini. Grani message nga mai be yau se message mai be inte vekerto veketo na leni komiti suwa be lesi se be mbua se be Dr. Latiko. Ke baka sombek au kila nira binaka temera solia na cash. Ke baka sindauni tum ni na baka utana bibunu toto kito sambitenia. Yang bitar tarangamai. Bi suru chen baka lele bi kemuni todok. Ke baka nu ngala lambong sing lu tile bun rin lak mela kemba street. Na chiku ni chema ni kor. Ke mem na sema todok chuk mai kina. Bi sistam mai batuanga tate. Kula ni desar chuku sini rong chuku mai. Ke baka ngala sing lu tile bu. Ngai ngole mai ki la kemba street. Ni mata katalangar to na sema tal mai kin korto talaboni hub isuba merto na may bewasi talanga kina kula lebutal chukaka erto na binakata merto na kamay nimbera ni keta nangai kumuni lab chuka ni nambong ni singa lutulep Kabali buan misulit tanangera ti fangalele na bibakan di tagi mai sanjing tagi chungo na kwasano na usari chungo na live comment sanjing tagi mai ngo na nonda co-host en bogni kwa sikodei isana nona na usotia na torchubulendol kono comment wa setambua siapa nangera ke meli ngarika ore tinggo na live comment ngo ni ureya longobatu ureya longobatu sanu mun torchubulendola kan yo chingo sanangai vitartare na moli midi team menangai ndoya ni no mu boto ngiri en bukuni no tulo loma sena no tu vitokoni na vitamani mesko fil JJ Corvo and family. Isa binaka sa koya na talo na buni ko sa wabna baka binaka to kay na muli media team kina muli fundraising committee to manda en daka lebun dong garabitiko do en sa ni biso mikira na daka ngo en da sulitikina non da yau non da ngauna non da talendi en abu ko langa ni voso ya na loma en on de vole suitiknga na bi susu daka mai weekenda en bunu anda non da yabutu na bunu esa lisi kenda kina na kalu menda zabutu mai kina mina bole bikum na central hub o kani mataka don ngai siama tel mai o kana pa bina kalebu berto na hub meni silandi norto siama tikmai en bugni kuwa na ngauna kena yalo ni bibe kalau ngata ki morongo da en bugni bina ni kuwa pa kena bi hub taleso na hub mai australia bina balebu na mundo wa kim saraba tiko na mundo alobata kena no mundo sosongo ni bata kena no mundo rongo de tiko na ndo mundo ni velu taki mai virtu no mundo committee bina balebu na hub mai uk bina balebu na velu taki binaka au ni taka tiko ni ndo na singa binaka na singa lutule bungo kena mbongi anda na mai soko muni ya wata kena hub mai amerika aro tukina o lendo kani bita lai tukuna ngauna ngoro se mo de lutu saratunga na bukuni ndindu ni ngauna ya sa baka bina tukena mule mide timbe kenda kesar pa mimbi virtu na matu vale au sa tabu tau tiko amona bitok ngam dar ni wilika ngoyer na matu vale ndo be bukitiko ene kena se matitiko na kakamburaki ni mule mide tim na family
of sponsors ni Muleb Media Team. Isa ko tika M-Pesa, labi ni Tiko 9766095, my cash, Buobuli 777-663. Yes, sabi na katiko ya, may na ngusu ni boso-bosongo, may se ngo tiko ngo iserne, tiko may na ulit may wairua. Kawakat kina na buno ni siya mo tiko may kina. Au kila ni dan do bata tiko, ndana may shot talike ni mataka. Mendana may rongo talo no talikina, kakito ni takatiko ni naraw ni nakito na kota may shot talo ni talanoa, si sombe ka eran ramay baka maru talitiko, ena bugu ni talanoa, ena mbongi ni mataka. Ibinaka, me baka nga nakene baka raw, nando rongo de tiko ni indomi woti nanda bital no, kero sa na baka mo tiga na bitinani, na muli butal no, ngo sa kene katur sublukan dua, ni muli butal no, enda saraba tiko, kada ni takatiko, ina tos tiko na ngauna, enda na birong din damo tiko. Nando tiko na dengu lakala ni muli butal no, ena ni Christmasi, ena ni baka dengu, betul beran baka dengu talanga, orto na muli bide tim, orto nga anja talanga baka lelay. Ibinaka, ena ngono kataraba. Naulita, meta nang gaibero ngo damo talikina, ite mode, kotamanda. Kata-kata